ni umuyobozi ukomeye cyane wa AFC 23 Colonel Wiringoma wiciwe mu gitero cya drone cyagabwe n'ingabo za Congo FARDC ndetse nabo bafatanyije nabo. Ni igitero byavuzwe ko cyagabwe ku isaha 8 mu rukerera rwo kwa kabiri tariki 24 mu gace ka Rubaya ahazwi nko muri Masisi. Ni igitero cyakomeje kugenda kigarukwaho n'abantu benshi dore yuko ku munsi wo kwa kabiri ariyo nkuru yiriwe ivugwa, ndetse nanone amakuru akomeza kugenda anavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zagize uruhare muri icyo gitero cyagabwe, ndetse nanone andi makuru akavuga yuko igihugu cya Angola nacyo cyinjiye muri iyi ntambara ya Congo, dore yuko ibikomeje kugenda bivugwa ari byinshi cyane. Nyuma y'ibi byose bikimara kuba, byanumvikanye yuko perezida wa Congo Félix Antoine Tshisekedi yavuze yuko nta gahunda afite yo kurangiza iyi ntambara. Ku munsi w'ejo hahise byanavuzwe yuko intambara yari ikomeye cyane mu gihugu cya Congo ishyamiranyije umutwe wa AFC 23 ndetse na leta ya Congo, ndetse nanone bikanavugwa yuko umutwe wa AFC 23 wigaruriye uduce dutanu twerekeye cyangwa se twari twigaruriwe n'ingabo za Congo FARDC, ndetse na n'ubu ngubu intambara ikaba ikomeje kugenda ikwirakwira mu duce tumwe na tumwe dukomeje kugenda tuberamo imirwano. Hagati aho ngaho ariko hari n'abandi baca ku ruhande bakavuga yuko uyu mugabo Wiringoma atitabye Imana cyangwa se atishwe. Ibyo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa n'abandi batandukanye, ariko mu by'ukuri ndetse no mu byakomeje kugenda bivugwa cyane ni uko uyu mugabo Colonel Wiringoma yamaze kwicwa, ndetse na n'ubu ngubu AFC 23 bikavugwa yuko yatangiye no kumwunamira. Nibi byose bikimara kuba, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ubwo yumvikanaga mu nama avuga yuko mu ntambara 10 yamaze kurangiza harimo n'iya Congo ndetse n'u Rwanda. Ibyo byose biri kuvugwa cyangwa se ari kugenda bivugwa mu gihe intambara ari bwikomeza kugenda ikaza umurego, cyangwa se ari bwikomeza kugenda yongera umuvuduko muri byose. Ni ya YouTube channel yanyu ya B News TV 123. Reba hasi yanditse subscribe ukandeho kugira ngo tuzajye dukomeza kugenda tubana neza 5 kuri 5, ndetse kugira ngo uzajya ukomeza kugenda umenya byinshi birambuye kuri YouTube channel yanyu ya B News TV 123. Igihugu cya Angola mbere yuko iki gitero kigabwa n'ingabo za Congo FARDC byumvikanye igihugu cya Angola ndetse na leta ya Congo bisaba gahenge. Aka gahenge leta ya Congo ndetse na M23 bari bakumvikanye, ariko mu by'ukuri yari uburyo bwo kuyobya cyangwa se kurangaza aba barwanyi ba AFC 23 kugira ngo babone uburyo babagabaho ibitero bitandukanye, ari nabyo byakurijemo uyu mugabo Colonel Wiringoma kubigwamo cyangwa se kubiburiramo ubuzima. Leta ya Congo yakomeje kugenda ishimangira yuko itazigera iganira n'umutwe wa M23 n'umunsi n'umwe, ahubwo abantu bakibaza ngo nyuma y'ibi byose ni iki kigiye gukurikiraho? Ese M23 irakora iki? Ese leta ya Congo ifite gahunda yo guhagarika intambara? Gusa mu byumvikanye byo nuko ngo leta ya Congo cyangwa se igihugu cya Congo nta gahunda gifite yo guhagarika intambara, nkuko byakomeje kugenda kwirakwira hirya no hino hatandukanye. Ndetse nk'uko nari nabigarutseho, ari abaca ku ruhande bakanavuga yuko igihugu cya Angola nacyo cyinjiye muri iyi ntambara, bibutsa yuko igihugu cya Angola kiri mu bihugu byinjiye muri iki kibazo cya Congo ndetse n'uyu mutwe AFC 23 mu buryo bw'ubuhuza. Ibyo ngibyo bigahita bituma abantu bibaza ngo ese Angola yahuje gute AFC 23 na Congo, kandi biri kugenda bisa nkaho bigaragara yuko ahubwo ari nayo iri kugira uruhare muri iki gitero cyagabwe kuri uyu mutwe wa AFC 23. Ndetse nanone abandi bakibaza ngo ese iki gihugu cya Angola cyaba kigiye kwinjira mu ntambara byeruye na Congo, cyangwa se yaba ari ukugihereza andi makuru agiye atandukanye. Ibi ngibi byose ni ibikomeza kugenda byibazwaho nyuma yuko rero bimaze kumenyekana cyangwa se bimaze kuvugwa yuko igihugu cya Angola nacyo kiri mu bagize uruhare muri iki gitero cyagabwe n'ingabo za Congo FARDC ndetse nabo bafatanyije. Ubwo iyo mvuze abo bafatanyije ubwo humvamo Burundi, Wazalendo, FDLR ndetse n'izindi
ndetse n'izindi nyeshyamba zitandukanye, dore yuko byakomeje kugenda bivugwa kenshi yuko hari imitwe myinshi yitwaje intwaro. Ndetse iki gitero cyagabwe n'ingabo za Kongo ngo cyagabwe mu kirombe nk'uko nabivuze mu gace ka Rubaya muri Masisi. Iki kirombe ngo kiri muri bimwe mu birombe perezida wa Kongo Tshisekedi yari yamaze gusinya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko bazaza bakagikoreramo cyangwa se bakagicukura, ndetse nibwo buryo ingabo za Kongo cyangwa se Leta ya Kongo yahise ikigabaho ibitero, ari nako kuburiramo ubuzima ndetse n'abasivile bamwe na bamwe bikavugwa yuko nabo harimo abahaburiye ubuzima. Reka dukomeze turebe ndetse dukomeze tugende dukusanya n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino, dore yuko ibikomeje kugenda bivugwa ari byinshi cyane, ndetse turaza kugenda tunabazanira n'andi makuru arambuye ndetse anizewe. Byose ni kuri ya YouTube channel yanyu ya BNews TV 123. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi birambuye kuri ya YouTube channel yanyu. Ciao ciao.